bayfo ba nani nwasam ana nigisam aba obi fia so opese yeto adaka si ho untimi congratulate Tracey. Just leave her alone. Leave her alone. Na Tracey wabramo. Wonu ana de ne ho baaye. Masopa ni bia ye. Ada na motesa. Kumase man tu anhwem na ma kumase ma ye kete. Ade ati na motesa. Ade pa na mo dia firi obi baba ho. Gano sana mude mwanisi abani huwa ana muku ne chochire ye donyame wa bebie wanu bia ba kansam boni aso me ba hu bia ka me so mema wosoro ne wadi mema wosoro ne asase ne wadi ade agimi ne nkrasesam no abusiafo mo fa chame se me o se me nkasa andidi atam batade bi wo ho ahu Ghana fwa aba ebinum ade omuye no internet ne so egu ase Ghana community nanim ase obi kra na baba ba kan tokwa na de o maami abafra obi na baba ba kan tokwa na de ankwase sama bloggers ni bi egu ayi ni so di ye mo coffee for mo maami o mo kunu o mo ma ni e bom krofo ma awuto ade ankrase sam no abroche watu kwan se wo be pesika nko anase obesua nimdie ni nyansa mon kan kire me ade na coins no ebeye mo YouTube coins, Facebook coins, TikTok coins, 100 coins no mo betimi dia bobra ye kama etetia wale ase o musisi adan ye nyapade papa wo yire no waya sai na wo yire na ye Tracey no wade muka munka o na wa ma be betimi atua kana ma mo bloggers no emu ma sisi internet ne so emu ma sisi internet ne so ebia seda yo ho funny comedy bi oba besia wuti wase wo ka trending issue yede Tracey ho asam trending issue wo justify ewa ade ne so eya cho ho abrabo anya debona what's na Bl0ggérs so many years o plot yesay adana Tracey tim no enya ne dia okohan ye say na wa han ama time aso a wanya sika ntua o rent fa ba kire ye ni abramo Tracey wo ya bone no ye ka kire no se Tracey da bi wo ya ba ya obi kura ne na twempra kakra jai ga na hwenyame anim ajai adana mo man ho nto no adana na warie wo ye nyame dia ma no no mo man ho nto no makosisa ni old picture brae wo so ye hwe old picture na ho otan papa yenim di odo ba system ni mu no ono ne ye de aseda be ma no wanfo wa ma anka ameka Tracey ho asem adana mo tesa wote ho na wukuru di nkrofo maami atam enkrofo Tracey wo ba nti wo ye maami sesei Tracey maami mudi na tam nyina maami ni wo hu nya ne ba ni difo wo mo otu ne fo wonti wo bi fia nkasa wunim batete sa wonti wo bi fia nkasa wunim batete wo banyini ya nkasa wunim batete wate ade amu ya na time pa na egu Ghana fo anim ase as a community egu ya nim ase mo fa internet no mo betena so a yenim se mo be kansem bi ahia o mo susu obedwa wo manum a kire wo mo so wo fie no so a no mo susu dwa wo manum ade na mo de nipa na mo ka mo nsam se ye trending issue no you need to explain to me. What do you gain about somebody disrespect somebody mother, somebody wife, somebody sister, somebody granddaughter? E dey na obenya free me busam no. E dey pa na mo bloggers no a mo gu nkrofo anim ase. Mo enti no e dey no asem we baaye no mo emu awalefo mema ne emu awalefo ma no ede no YouTube no aya omoma msai
mentemase because ye be a Facebook yate because a day sa me no me be kasa say ya me kasa say no me pe trend no mo na wo share de no na nkrofo hu ne me ton that's me purpose am di wo Facebook but oh ye tena say ye hwe won't me congratulate Tracey just leave her alone. Leave her alone. Na Tracey wabremo. Wonu na de ho baaye. Maso pa ni bia ye enya afa ye obewale. Bayifuo ba na ni nwasam. Ana ni gisam eba obi fia so. Opese ye to adaka si ho. Hwa ga no o se ne hu gunsu gunkra. Bl0ggérs ni nyina o maame ni mu obi ka. Because me ko hu ni picture bi. Anam tira gay kura so ya abaya ba akope. Modi na no si ni hu sa na nse wanyem ye no masan nsen no. Yesu moja ba keka wonim. Yesu moja ba keka wonim. Tracey wo ware we so one na di ni sika akotokoti o. So one na eye be ma ne ho ade o. Said ye ben yo. Aye kura wawa no. Wawa ne pen abusuafo na je. Say Tracey ye tutu ni o. Say Tracey akwaji obi kuno. So akwaji obi boyfriend no. Be man no fearful say omu Tracey asew ani akumanti wo how ne say brother. Wo how ne say for 4 hours a wutimi tena say amen fifre tewo. Adai. Oba basia woto na wo kunu di atam de bia wo di atam na wo hyeche na ye na wo ye wo so nya 100% complete as oba. So lena ko bro. Catch wo kunu so won start no mo bra. Wo so bra because maybe to say otete awale ase. Wo mu wo 10 plot, 20 plot, 20 houses e wo Ghana. Krom aso so mu wo Bl0ggérs be bro de ho. Ewi ase de wonim ne say. Wo say ye de wo yonko. Na ye ne ada ye be de wo no. Eho na obehunu se hyehye. Ena na Tracey di ne ho abeto adwam. Ena na Tracey ena mo na mo sie se Vivian je wa ama me yia no se Tracey beje be ma ifiri won nsam a wo so ye de wo bi ka because mo nyina ye pemo asem Mac Brown Vivian Jail Emilia Brobe ada one no ba kro ne ho fefefa ne kunu ti Germany no wa hwani you know ne ho fefefa sa ba no won no kwa de won tena sam kra adai Tracey no se na mo sole wa wari awie no ni ne kunu koda touch wood na mo ne kunu ne sole se buoi me yira wu a eno so mo ba wa be ka sai me ka kire mo abatan no me ka bi kire ayi gay ya obonyum se si ofri Germany o ye nurse o mo sole ne so na me be gina ha ya ka kire o ma me se ka ho na sole na wa o ma anya ne se boni die ne bi Tracey maame yesi wo ha oba na ware nti ukọ Ghana na wakoduru no for Bl0ggérs bia o mo trending issue obi biara wo beka oba na sam na kwansi beba abegu no botom no fare ko baabi fare ko nyame so wa mo wani amra oba no mbeyi na frasase so o mo de ne pass beyi na frasase so Bl0ggérs ni bebre ya bayi himani abayi bonsam Bl0ggérs ni bebre na mo sabi Bl0ggérs ni bi munni munyansa mutimi betena se wo yonko kura wo ne nanya banta no wuntimi ne nko wutimi kofa omaame ebe ye experiment ewo wano abra omaame age no nipa ne maame age na waduru no because of what be na temti no so wo yiri nuru sa maame ne age ne da wo bedi kuna wo yo ba so wo kunu bewu am wodi kuna mu be dansem hunu na mu di ni Facebook na ya modia akaba ko misa wo jitu di an me hu se ampai furu akoma na ya asantoa abusia fueli o papa ka kire de toso miensa sa nyem egu afefefe yenye Pancho wanja wa habe pa
Poku One TV.